چو ظلم کا کسی نئے محنتاں زوال کا اللہ نہ چھو کے باغبان اللہ نہ چھو کے باغبان می عمر 8 سال بھی تمی برات گوشگی کہ من تیرا بولتا استاد محمد عمر کرا کہ ایشیاوتی شاگرد دیا وجہ یک جوانے گوشندے جوڑ بھی ہوگا واسطہ چی چیز اجدری ہیں مطلب شما چھ سرپت بے کے زبان توار مارشت یا ریاضت سنایا سنگیت سکھے واسطہ درست تاں سے اولی چیز تبلہ ہے تبلے تبلہ تاں کے تو مزان ہے تو سنگیت کا دیم رہی کت نہ کنے گونگ دو پچھاں لال منی تائید گوری یہ 1986 گوشت بیتگاں انگا تک یہ فرمائش بے گئے ایکس پروگرام میں روائیں ہیں فرمائشیں یا قبر گوشت کے بعد مشہور ہیں بے سرا شد کان دیما بے سرا یا مردم سگیت تے بلے بیلے بیت بیتال بیت ردمت کو نیت آساگر نبی فضنی پروگرام یا گلخان نصیر عطا اللہ بزنجو صاحب ادرو انوائٹ تھا درو نشتگا تھا یہ ہمارے ٹیمے کی اشیاء کے رند کہے بگتی جو ہستے ہیں پر گورنر بھی میں تچکا طرح گوشنا گورنمنٹ نہ ماتے نہ ماتوئی خصوصاً بلوچانی واسطہ انی گورنمنٹ ہے ہمیں انڈومنٹ فنڈ بنائیں تھا 20,000 روپیہ مائی دن تھے 20,000 روپیہ مائی میں نام گونے سر گون میں نام گونے ہوں تو اندازہ جت کنے کہ بھئی انی کے دورہ ہفتہ 10,000 روپیہ سے کم غریبی ہے یہ لوگ خرچ 10,000 اور مردمارا 20,000 دے گئے اچ قوم موسیقی میں مقابلے کت نکا چونکہ ماں اسی تو کا پترتگی ماں چاہتا واقعی سک باز طاقتور رہی السلام علیکم شرپتی چاروں کا مرحمان آزد مراگش گپ پترانا یک رندی پدا شمی عظمتہ ساڑیے شماراما وشاد گشے مرچی ما گپ تران کریں یک انچے مہمانی گنا یک انچے مردمی گما یک عمرے بلکہ نہ میں عمرہ ما بوشیں کہ ما اوشا نبیتگیں بلے آت توار کے استنا جکستا سرجمی بلوچ راج دلان آئیے وشیں توارا آئیے وشیں الہانا یک وشبوی تالان کوتا یک انچے تاثیر بخشتا کہ داں روچے مروچی ہم اگا آسوت گوشدارک بما دل گوشی خالی بس گوش بدارے شما زارت ما مروچی ہوتی مراگشا کیوتی مہمان کوتا بالکل شما گندگا ہے مرچی منی مہمان ہے بلوچی زبان ہے کوئی کلا تو مزن نام گشندہ واجہ استاد نور محمد نورل مائیوتی مراگشا وشاد گشن السلام علیکم واجہ وعلیکم السلام واجہ بعض شمیں منتوا کہ یکی تو شمیں طبیعت چونے میں شمیں طبیعت حال حرسی کنے دومی گا پیشیں کہ شمیں ما منت پمشکا گریں کہ ماشاءاللہ یکی تو شمیں عمری بھی اور پتا ظاہر ہے کہ یہ ساتھ ہم شو ہمارا ٹائم دا تو میں مراگش پترانا ہوتی رضامندی درشان کو چاگردارا شما ٹائم دا شو منتوار ہے سلامت ہے اور منی کرا بازی جستستا ماں ایکسائٹڈ ہاں کہ من نزانا من گبجت نہ کنا منی مطلب شان نہیں کہ ایک مزن شان مردمی اگما ماں یہ جست پرس پہ کنا بلے چونکہ میں یک اوالکار یہاں تو ظاہر ہے میں چیزیں جست استا عوام ہے گا گلے چاروک آئینی بھی جستا چیزیں جست منی وجہ شما دوستا چے ساری میں گلے چاروں کا ایک گوشت کے شما موسیقی اگوں اب و واہگ قدی بیتا اور چپیم بیتا
ಒಬ್ಬ ಆ ರಂದಿ ಗಪ್ಪಿಗೆ तो कदीगा से स्टार्ट होता ಒಬ್ಬ अब वो आगे मामला ये पहने कि माँ आटे माँ नजान था मौसीकी चाहिए माँ तो सरवत गो गेगान को था वो मैं जमाने का KL सहगल और अख्तरी बाई वगैरह हमें भी तक आगे से रन पड़ा लता और रस्सी वगैरह तो माँ ये दुरुस्तानी गेगान को था माँ कसना बख्श था अष्ट गाने मैंने पसंद भी था मायने गेगान और वो था अपनी जपा भी था राया रो गया हैदा उदा बस यानी लाशऊर तो का तो एवनी बुनियादी खेम बितगा भले वादे में फील्ड है तो का तगा आप दांगा देगा हिसाब है ना वारा ए बुशे शुमे कसानिया موسیقی ماحول چون بودتگ چه شما ای بو واحقا شما لوگے مردم رضامند بیتگا یا نا کہ بھئی جو مبی کے لوگے مردم ناراض بیتگا تو چه موسیقی گوشندگی پشتا کپتگے چه رکائی کنک بان لیکن شما کسانی شما چون جی لوگے مردمانی ایسا آگے کہ منی وقتی برات مستر براتا وقت مانا بولتا استاد محمد عمر کرا کہ بھئی اسی اصلاق 100 کے بعد ملوٹیں شہوتی شاگرد لکھا تو اس منی برات جندہ مستر براتا خدا جنت نصیب کا آئیے منا بولتا استاد اللہ صدات میں فیملی اس کو صرف منی یک ناکوئی بیتا ماتے برات آئیے بد بورتا چھے کہ ماں بندرہ ملا زی ہے نا اور ملا زی بھی ہما کیا باقاعدہ مدرسہ اور مسجد تو حساب کتاب انچے تو کا ہنگا بھی ہستا اور باقاعدہ تبلیغ مبلیغن تو کا تو ہمیں میں یک ناکوئی بھی تھا جو اشیاء سخت بد بورتا آئیے منا سے بد بورتا ہمارا آئیے سے بد بورتا ہمارا نئے بھی وہی ہر بار باقی لوگے مردمہ کستا یہ چیزیں طرح اطرح نہ پتہ نہیں میری مسئلہ ہے کہ میں والد صاحب میں یکدم کسان بھی تھا میں والد صاحب وفات کی تھا ہمارا یاد بھی نہ بہیں جب کہ منا لوگے مردمہ گشتہ کے تئی دستی گپتا تیرے برتگی مسیطہ ہوتی گوما بھلے منا یاد نہ بھی طرح یاد نہیں حالانکہ کسانی ہے مردمہ یاد ماں بھلے منا یہی چیز یاد نہ بھی تے شاہ نقشہ بھی گشتہ یہی کہ مردمی بتا پٹک کے مردمے گرد رشتے وغیرہ وغیرہ بہرحال آئیے اچھے علاوہ پتہ چیزیں ٹیم رہن اگر ماں بالغ نیا تھا بھی میں نے وہاں کی وفات بھی اور ماں پشکپتے ہیں دو برات یک کے منی مستے برات کی تھا اور یک کے من بیتے گا تو چوب گوش کے لوگ اس کو بڑا دیگا کشیں چیزیں مردمی نبی تھا کہ ہمارا دیگا جی بھئی اچھا دارے دکھا وجہ شما ہوتی چونکہ شما ابو واہا گوشندگی جاری ہوتا دیما روان بیتگے شما ہوتی اولی صوت یا اولی سٹیج پرفارمنس کدی کتا اور تجربہ ہے شما چون محسوس بیتا اولی کہ بھئی باقاعدہ تو نشتگے سٹیجز کا گپ چشے کے منا منچو کے مانی پیسرا گپ کو منی عمر 8 سال بیتا میں براتے گوشگی کہ من تیرا بولتا استاد محمد عمر کرا کہ ایشیاوتی شاگرد دیا تھی استاد محمد عمر کرا استاد محمد عمر گلی مار والا تو ماں 8 سال عمرہ ادا سے میں شروع ہوتا پدا انچے لاتے حساب کتاب بھی تھا کہ ماں عمرے کے استاد عمرے کلبہ چے درد کا پدا مات کا استاد گول محمد کلبہ میرا بکرا پڑیا پدا استاد گول محمد منارا بہت ہی استاد کرا استاد محمد یعقوب کرا کلاکوٹا تو گانا بجانا جو اصل منی اصلہ عمودت شروع کی استاد محمد یعقوب کراچی بلوچی جی ہو آتما زمانہ دور بلوچی کا جاڑو وغیرہ یہ بعض مشہورت آتما مالتکے تو کہتی استاد شفیع استاد ستار جاڑو امام اکش مستانہ شیر محمد سلیمان فقیر بعضیں فیلڈ کا موجود تھا اور آئینی ریکارڈ بہ گیا تھا گراموفون کمپنی آتی تو میں اتما استاد یعقوب کر رہے تھے استاد یعقوب پتہ تو بھی یہ بھی تھا کہ آوت بینجو ماسٹری ہم بھی تھا بینجو بنائیں تگی بھی اور پتہ محفل پروگرام نہیں تو کبھی سوتا اور گراموفون کمپنی ریکارڈنگ بھی آئیے کتا آئیے سولو ایٹم بھی اس کا بینجو ہے اور بعضیں گلوکاراں آئیے موسیقی تھا ریکارڈنگ کتا ہوتا ماں انہوں گون بھی تگے محفل ماں چوٹ بھی تگے ماں چلوپکار بھی تگے نا تو ماں ایشانے گوما گون بھی تگے بہرحال جاگے چاپ جاتا جاگے کورس داتا جاگے سامانے بڑھتا کتا چائے دے مائر کتا جاگوی داتا یہ کتا ہم چیز بھلے استاد منی توکا میں چیز محسوس کتا استاد یعقوب
इशियत को फनकार हंसते हैं इसी दरगी जगलूटी। तो आइए चेरंदरी मना नगुश्तगी नहीं चेरंदरी मना रहे या कुरंदी माशते रिकॉर्डिंग या ग्रामोफोन कंपनी शेर मामद रिकॉर्डिंग का अय आसमाने वाजा अस्नामत या वाला या के यादगाती एक शेर मशहूर ये गाने शेर मामद ये दुनिया मर्दम चु बेकार कंदा वतिया बा नचारा निगरंदरा कंदा शेर मामद बहरहाल मैं शेर मामद रिकॉर्डिंग का शोते करते हैं बड़ा चूंकि उस्ताद ये म्यूजिक डायरेक्टर उस्ताद याकूबत मागून थे आइए रिकॉर्डिंग के शेर मामद रिकॉर्डिंग के उसका मैं जांग जाना गया है अच्छा आओ मैं जांग जाना गया आज ये 4 गाने थे रिकॉर्ड किया आगे चरण अनाउंस भी वही नूर मोहम्मद आ जाओ मैक पे मैं वो हैरान भी था महीना में गिर गए सिया के उस्ताद हमारा नगुश था ना आइए के चौगो मन हैरान था उस्ताद 4 जन की ब्रो उस्ताद खबर चाहिए जितना गाना जान गया मैं पजाऊंगा नहीं अभी ना मैं परेशान किया गुशी भाई हर चीज तरह कहते हैं तो बोलो ठीक है सोसाइटी में वाकई हर चीज के हंसते हाँ गार मैं हैरान मन अक्षी भाई हमारा गाने तो हर वादा जने हमारी वची शहर है हमारी अब गुस्से खाली थी आवाज चार की दिखा इतना चार तो शायरी भी को तो उस्ताद मुझे सवाल आता अंदाज जी हो तो माँ पता हमसे गया गुस्सा था हम बता या गस्ताइए या कंतराई गुस्त अरे वो ओके बस बता या दीर को थे दुनिया मरी एक उस्ताद दिखे शागिर्द भी असता करीम बख्श हाँ खाइए भी आवाज टेस्ट करते ओके मानी उड़ा डराते मक्सों तो तुम्हारा गोश्त में कम के बड़ा चीजें कुछ ना बस ये आवाज चार दिया नहीं चुमे कट्टी चुमे बस बाकी 2 माह गोश्त में चरा लेटर रखता कि भाई ब्याह 2 गाना तरह जाने दिए 2 आइए जन माशाल्लाह मानी हैरान भी था उस्ताद नीचे का नहीं ठीक है मैं बाकायदा गाना न करना गया ना मां चो गो ने शौक होती जा गया भले मां जो बाकायदा एक्सपीरियंस ज्यादा हमें भी मैं कोर्स दाता या आखिरी टेमा करी अगर मौका ही मिल लेता या गाने कुछ था भाई चीजें ना बीता हमारा चीजी राग के माँ उदा उस्ताद मोहम्मद की उम्र कर रहा याद पता बीतगा आमनी जहना बीतगा भले सिर्फ राग बीतगा रागे वती बात नवाज माता ना आयनी मारे मारू न भी तब ना के स्वर मारू भी तब ये भोपाली है कल्याण है भैरवी है कमाल को से 4-5 राग मना याद भी बस जनान को आओ बहरहाल एदानी मसला भी के भाई ग्रामोफोन कंपनी रिकॉर्डिंग है यार माँ उस्ताद है उस्ताद ये भी करना मैं की परेशान न दे हमें जिंदे की शायरी इसे तो बात वश गुशे दोनों एक शहर मंत्र दे मनी शहरा विजिट ये दो ना विजिट रिकॉर्ड और उस्ताद वती एक शहर इधर एक शहर हमें मनी गया और मनी ये शहर हम मनी जिंदगी अवधि शहर भी था जो वहाँ लिख के था हो कम बुगशी हो जाए इसे बोलता माए परी नजाना तो कहे वाबे तहा ख्याल तहा शपरुश तवे भले नजाना तो कहे ख्याली महबूबा तो बहरहाल उस्ताद ने पता शहरियत है कलंदर नाम है कलंदर कलंदर सेवड़े वाजा सेवड़ा कान की मेड़े अचारा अंचे बोलता वह माँ वती हमें शहर माशी सा जलजम नया था कि मनी जिंदगी अवली शहर यार मनी शहर है वो नहीं तो मन ये कुछ भले उस्ताद घुसी ना तरह हमें घुसी की हमें सेलेक्ट भी बिजा आओ आप जी तो इसे वश गुस्सा है वजह ऐसे कि तिवती शहर है तिवती तर्ज है तो वस्टर गुस्सा है बारह मन हमें शहर जोर तर्ज का मैं तक मैं गंदी चुका एक जगह शायर है उसका मजनी शायर है आइए तखल्लुस ताजत मास्टर नाम एक है बहरहाल तखल्लुस आइए ताजत ना तो मैं हमशी कर सकता मैं शहर वो मगो मास्टर तो बोला शायरी है ब्याह मिनट से तो अच्छे मसलियत का ये शायर हैं तो हमेशा हमें यानी हमें ये तर्ज इसे बनता ना हमें हिसाब मुताबिक हमारा शायरी में लिख मिले ये शायरी चार अच्छी शायर अच्छी है मंगो ये शायरी नहीं वो लाती अच्छी अबरा अंती ना ये शायर है बराबर है कुछ परेशान है मुख्ता साहब तो ब्लैक के अक्के माशियत जलजम नया कि ना हमशी अब जा ये शायर मना कुछ गए मोहम्मद हसन ताज शायर अच्छा माँ पता अच्छा उस्ताद दिख रहा मगर उस्ताद मैं वो ताजे कर रहा बोलता आदिब शी हमसे अरे मतलब गोश्त हमशी अब जा यार तो कमाल करने चलो भाई ठीक है
बड़ा मनी जिंदगी है अवली शहर और ये तरज भी मनी बती गई आम हाथ ग्रामोफोन कंपनियां रिकॉर्डिंग को ये नौजद हफ्ता दे बरे नौजद हफ्ता है हफ्ता दे बरे एशिया से पेसर 1958 पंजाब अश्ता कराची रेडियो में प्रोग्राम होता पंजाब अश्ता कराची रेडियो में प्रोग्राम होता और 100 प्रोग्राम में होता उदा एक प्रोग्राम में तुम्हा उर्दू गोष्ट दिखता 2 प्रोग्राम बलूची गोष्ट आ प्रोग्राम असतात ना ज्यादा कराची से पेसर दिखते का ना 10 मिनट प्रोग्राम 10 प्रोग्राम हो ये प्रोग्राम में होते गए एशिया के अलावा शस्त्र दहक का यानी अफ्तादा के पेशा शस्त्र दहक का मनी जिंदगी अवली मजने प्रोग्राम कोयटे टाउन हॉल दिता अवदा उस्ताद सैयद मोहम्मद अल्लाह की जन्नत नसीब का तो मारती में कोयटे का बड़ा मामा जी करा जीत गए सुना मनी वती खानदान है वगने कोयटे हंसते हैं मैं वत मस्तूंगा तीर होता अच्छा कोयटे में खानदान हंसता नूश की मनी जाए पैदाइश है तो मारती में बड़ा कोयटे शब्द है बड़ा माँ उस्ताद सैयद मोहम्मद कलबी ने बल्कि बैठ के बीता और वो गाना बजाना है ताजल बीता खैर जान वगैरह तो कुछ बीत के मामूदा गाना बजा टाइम पास होता उस्ताद सैयद मोहम्मद ये प्रोग्राम गोनत आज ये नाम है टाउन हॉल कोयटे माना माँ के सोता मैंने अच्छी तो शर्रीते में याद करेंगे माँ अच्छी प्रोग्राम में बह गए तो 2 गाना याद का तेरा मैं इधर चांद से दया शर्री किस्सा मुख्तसर प्रोग्राम मात के प्रोग्राम ये हमारे जमाने की के नए पे हिसाब किताब मानो BSO भी तीसर है BSO सारी IS भी तीसर है शस्त्र दे के ना BSO अंदर भी था तो माँ ये प्रोग्राम है तो का शहीद अकबर बुख्ती भी गुना और अर्चिके में हमारे में लीडर था मतलब गोल था अताउल्ला एक 6 प्रोग्राम या मतलब जो खबर नहीं याद नहीं भी बना पर मजने प्रोग्राम या गुलखान नसीर अताउल्ला बिजंजो साहब इधरो इनवाइट था ग्रो निश्चित था ये हमारे में की एशिया के रंद के बुगती जो हंसते हैं पर गवर्नर भी एशिया के रंद ये प्रोग्राम में तो 2 गाना मगुश्त यक के इनकलाबी गाना या गुलखान नसीरा से मैं मुतासर बीतगा में गाना मैं लिखता शायद तो गुलखान हुआ तो मुझे निष्ठा बीता पता प्रोग्राम खैर यक के अमाया दूमी यक जारुक तर्जे गाना मैं बनाए थे आगे मैंने वती शहर हाँ मरचा बाद मशहूर रहने गाना कया गुस्ता होती रहीबख्श नाजा गुलाब ना अदूमी है मतलब आर वो चुगस्ता ये हम गुजनते अल्लाह तरारा सलामत बेकनते ये गाना में गोश्त में एरत का तो ताजला मन गोश्त उस्ताद ये तर्जा में जीरा बिजी रे तो आइया मनी हमें दुए सरगाल जोड़ते ना बाकी पुछता ये वत्ती बगल लिखते गल हो पर ऐसे रिकॉर्ड करना था रेडियो अच्छे रिकॉर्ड भी था मशहूर भी बात हमें वो सफर हमारा दस्त कशत ये नहीं समझो हमारी तो कुछ मतलब विषय ये मनी अवली जिंदगी मस्तरे प्रोग्राम स्टेज है कि हमेशा नहीं दिखता एशिया के रन पता कहाँ ना मतलब पंजाब स्टेज जो उदे के पर सस्ते ऐसे पता हफ्ता दे आए बाज मनारा तो वजह अच्छे गप तो कुछ ना कि माँ बस में हमारे अबक्का हो हैरान तुझे अजीम हस्तियानी देमा भी तो सोच जाता है अच्छा वजह शुमे हयाला बलूची है बलूची मौसीकी है डोलदारी है डोलदारी छी है आइए मकसद आइए जो अच्छे समझ सरपत बह के ये मजने डोलदारी छी है बलूची मौसीकी है सर अर्थ जुबान तो का ये कल्चर है ये मौसीकी है ये बाजी चीज कायम क्या तो और पर बोला ये कल्चर गुशन की ना मैं डोलदारी तशी के मतलब बलूचिस्तान अंचो के मजने हमें पे में ये जुबान बाज मजने हमें पे में ये म्यूजिक बाज मजने रिच बाज इच कौम में मौसीकी मैं मुकाबले कुछ नका क्योंकि माशी तो का पुतलते मैं चाहता वाकई सख्त बाज ताकतवर है तो अंदाजा बजा के फैजनामा यक दंबूरे के दूंगा सज्जे दुनिया या नाच फरमाएं ये
فیکٹ بالکل دیما مت کگن درستانی امریکہ شتا بیتا کجا شتا ہر جاگے شتا ایک دم درگی گون تگی تجھے معلوم کا حیران بیتا ہمیں بلوچی ہوں تو اندازہ جب کنے آئیے ڈولداری ہو آئیے خوبصورتی آئیے ہماتے جو جب گیٹ اپ پہ کہتے ہیں آئیے بچار اور پدا آئیے گوشگے انداز وقتیہ کے سٹائل ہے شد کو بعضیں چیز کائنتے ہیں اچھا وجہ چلو یک شما کے چو تجربہ کار مرد میں بازیں جس طرح میں نوک باہندے گشندہ آبی چار گئے مرچی آ بچارا میں یہ منی سوال جواب وجہ چپیم دنتے کی وجہ یک جوانے گشندہ جوڑ بھی گا وسطا چھ چیز اجدری ہیں مطلب شما چھ سرپت بے کے زبان قوار مارشت یا ریاضت چھ چیز اجدری کیا یک جوانے گشندہ جوڑ زبان تو ایسے کہ آئیے تو ہر طرح یہ کمان کرنے آ رہا ہوتے نا ریاض محنت استادانی خدمت یہ کدھروں اور بیانتے نا وہ چیزیں بنی ماں اگر مرچی چیزیں ہستے نا ماں ہوتی محنتا چنے حقیقت ماں استادانی دعائیں چاہیے منظر آپ کی ایجابیات کے استادانی دعا مارا گون دیتا اور انگتت گونا استادانی دعا مارا گونا ریاض میں کتا محنت میں کتا بھلے یہ ریاض و محنت سے کار نہ کہاں جب تک ترا استادانی آشیرواد گون مدی آئینی دعا گون مدی منی خوش قسمتی ہے کہ وہاں ہما استاد جو رستگاں ہر استاد اکرم شتگاں ماشاءاللہ آ زمانک پدا سادگی زمانک بیتا منی ہر استادی بیتگاں درو شد دروے سفتے مردم بیتگاں نہ لالچے نہ تمائے بس آئینی ہمیں بیتا کہ من یہ شاگرد دیما بروتی آیا بہت محنت کتا یہ طرح تو منی استاد بھی انچی بیتے گا الحمدللہ تو اشیت کا زیادہ تر ہمیشہ کہ ریاضت ضروری ہے نا بغیر ریاضت نبی چنایا ہوا اللہ داد بھی اسلام چونکہ فیض محمد ہے اور سبزت چانگی ہے جاڑو یہ گاڈ ویس کا درو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چشانہ رستہ گا نا بھلے میں پی میں مردمہ تاکہ ریاض مکہ یہ آواز وشنہ دی تو قدرتی چیزیں وہ دیگر چیزیں نا اسی تو کا محنت اور ریاض سک بعض دخل ہستے اور انگے مردمانہ منظانہ چھے کنگایا توم کنگایا ماں بیشتر ہمیں سمجھا کہ ضرور راجوزی ہوں اشانہ استادے واسطے نہ دیگر چیزیں ضروری ہیں کجام بھی کارے بھی آگے تاکہ طرح استاد نبی تو کامیاب نہ بے نہ بے واقعی شر استاد ضروری ہیں استاد خدمت کا ضروری ہیں استاد کی یعنی تو نوکر بے دے دانکہ تو ایک منزلی اثر ہے ہما نوکری جو طرح لگ گئے تھا ہما نوکری ثواب اچھے تو دیما رہے استادانی دل خوش گیا تھی وہ دعا کننتی دعا کرتی دیگا مردمانی دعائیں بزیر کسانی نانی طرح شفقت بکا انچو کے میں دین چیزیں لوازمات استان نمازیں ایت کا عاجزی ضروری ہے ایت کا صفائی ضروری ہے ایت کا باوجود ادب مستری چیزیں ادب تو بعض اہم چیزیں تو کہ استادی کر رہا ہو تیسرا بیشتر اترا ہمیں کوشش نہ کہ ادب دائرہ استاد اولی کوشش آئیے ہمیں کہ سنایا سنگیت سکھگے واسطہ درست تانتے اولی چیز تبلہ ہے تبلہ تانکہ تو مزانے تو سنگیت کا دیم رہی کچھ نہ کنے تال میل تبلہ تال میل کچھ شرعی استاد کرا تو روے اگر تو کچھ میں گانا سکھا یا دیگر سازی سکھا ترہ گوڑا پیسرا ہمیں کے تبلہ بھی سکھا شرعی استاد طریقہ ہمیشہ کیا ترہ پیسرا تبلہ ایسا نہ دینی بہت ضروری نہیں تو تبلسٹی بے دے لیکن طرح ہمیں سرپوچ کنتے کے بھی تبلہ ایتا دادرہ کہروا تین تال ایک تال جب تال آڑا چوتالا بھاری چی یہ درستان تو بزان اچھا دہاتے ناگے وغیرہ یہ جو قائم تھے ایسا ہوتی گوشہ پکا دیتا نا تو کہ نشت کے دیما تبلہ والا پوچھتا نشتا تو ادھا گانا جانے گئے تی گوش جو ہستے آئیر سے ایک کنا گئے کہ بھئی دا گوش گئے ٹھا گوش گئے تے گوش گئے ترکٹ گوش گئے تے گوش گئے یہ ہمارے میں تو جانے کہ تو وہ تا یہ کھانے پریکٹیکلی نا گوڑا تو جانے دا کجامے تا کجامے نا کجامے گئے کجامے ترکٹ لگ گئے ایک کجام تو لگ گیا ماترا تال لئے رفتار وغیرہ جب تک اشاری طرح خبر نہ کرتی تو صحیح معنی ہے گانا اور بیچ نہ کنے تو چھوٹش بھی ہے نا یا قبر گوشن کے بعد مشہور ہیں بے سرا شد کا دیما
बेसुरा मर्दम संगीत थे भले बेलय बीत बेताल बीत रजे में तुको नया आ सागक नदी हाँ बिल्कुल देमा शुद्ध न कंते अगर सोरे तो कहें आवो वती जा गया ना अगर बेसुरा हैं चली भले लेकिन बेताला बिल्कुल ना दिखते हमें वास्ता वसंत के लाजमी पेशरा तबला बिजार तो शुमा अपता तो 2 साल शुमे ए मूसीकी पेड़ा शुमा माशाल्लाह एक बना सफर जोदे बनता और माशाल्लाह शुमा बाज जैसे चीज तजर्बा दिखता शुमा ए अरसे था बलूची मूसीकी था चे बदली मारे तक मतलब शुमा चे महसूस होता कि बाज चेंज भी था या ना हमारे के शुमा गोशगाय हमावड़ा पैदा के या ना देमा होता या ना बैक की जरूरत अच्छी शुमा सकता है ना ये यक टाइम अभी तक ना वादे गोमा गोमा चेंजेस बयान बयान थे ऑटोमेटिकली बयान करते बिहारी चेंजेस या मेयारी ये वक्त बयान थे अंचो के एक जमाने के टेडी जमाने का एक टाइम में बाल बेल बॉटम तो ये चीज बयान बाना बेल बॉटम आओ तो मुझसे तो कभी अंचुसे रोज पर रोज चाहिए तो देम रही बिकते या नोके नोके चीज काया लाते अंची चीज भी कायम थे क्या देम रही बजाय पुछता भरती तो से चीज हम कायम थे ना समझे मर्दमानी दस्ता कभी को अंचो भी ना बहरहाल आम उसी के जो आजमाने का माप था आइए मतलब कसाने मिसाल दें लता मंगेशकर है आइए एक इंटरव्यू में इसको था वक्त आइए बाजें जुस्ती कंते भले भले एक बार जुस्ती अन्य के दौर आके तो गेंद का शर्रे शर्रे मुसिकारत कगा शर्रे आवाजत कगा वशिंदात कगा तो नहीं आदम जमाना ये जमाने तो ची गिंद गए तो आप लता मंगेशकर घुस गए उसी इधरों वश घुस गया अर्चियत का साजन दे हैं तो घुस गए बाद वश घुस गया वती हिसाब के मुताबिक शर हो गया भले उसी तरह यकीन करते हैं 10 साल ये जो मनी 10 साल निगे ये 10 साल जो वक्त का शांत का हर गाने मन घुसता मन जिंदा वश न दिखता मना मजा नियत का अंदाजा बिजा लता मंगेशकर घुस गए हालांकि इंडिया वो लोग ही ना होते की आईनी दीन और धर्म है मजने एक हिस्सा ही हिंदुस्तान मैशियत एक बलाएं बाहर ही आप दाची लता मंगेशकर बोलते हैं कि 10 साल एक वक्त में 10 साल हम नाच गाने जता मनी जिंदा मजा नहीं आता तो अंदाजा जात कने कि इसी से पेश टोन दिता लता वत घुस गए कि 10 साल तीसरे गाने हम इसको अंचो लगी कि मर्ची गाने मर्ची लगे थे तो ये मौसीकियत का छड़ा होता रास्ता ना ये कायम थे बाजें रंग के बाजें बदली बयान थे भले माँ मनी जिंदे माँ वादे फील्ड हाथ का बलूची है सुना या माँ इब्तदा से बलूची पता भले रंदा माँ बलूचिया से सस्ता क्योंकि मनी वती तालीम जो होते हैं आइंदी मूसिकी की मूसिकी हैं शास्त्रीय मूसिकी बलूची मूसिकी रश्मती पहाड़ गुश्ता और बलूची मूसिकी गुश्ता चेशमा सरपत बैक के बलूची मूसिकी या देव दूध और अभी तक जिंदक दारगा उसी किरद पीलो पता बिल्कुल ये हकीकत है विचार हर चीज लेखक भी आज साकेते लिखते गए चीज शायरी भी किस्से भी तो ने भी चीजें आज साकेते ना आया रहा जब तक तो मौसीकी तो का जुबान न दिए आ साकेते हैं ये प्रश्न ना मौसीकी मजने कमाल हमेशा ना शायर शायरी लिखी तो ना सही स्टेप हंसी अवली स्टेप शायरे गए शायरी लिखी भले लिख के थी बस ये कला या जागे वन थी खत्म भले हमें शहर वादी के मौसीकार या दस्ता कहते हैं आइशियत का एक हरकत पैदा काम हमें शहर तो का एक हरकत पैदा करते आइए जान दे के कोशिश करते पदा वादे गुलकार दस्ता कहते हैं आइशरा जुबान दनते हम आइशरा जुबान दन तो आज दुनिया स्कूली ते गुड़ा अरे भाई फलानी शहर नहीं मौसीकारा आइए तो का सुरपुरी मान को गुलकारा आइए तो का आवाजदार शायर वो ऐसे कि आइए बुनियाद ये को ना ढांचा हमारे गए जो इधर तो कने सजे क्रेडिट शायर हो गए
اولی مردم شاعر ہیں جو ایک ڈھانچہ ہی بنایا نہیں، پدا موسیقار ہیں کہ آئیے تا ایک سرپوری ایک حرکتی پیدا کر، پدا گلوکار نہیں آئیے آواز بنتی ہیں دنیا جمع کہتے کہ سنگو تالان بھی پتہ گوشداروں کا تائر رسی. جی ہو. تو میں چنایا، میں کلچر آ رہا، میں زبان آ رہا، میں زندگ دار کا کردار ہے کے واسطہ یہ مزنے کردے مزنے کرتے بلوچی. یہ بعض مزنے کردے ملکی اگر دنیا بلوچیہ جانتے ہیں تو ہمیں شہر و صوت و باغلانی وجہ سے نا چنایا وہ خیر سیاسی حساب کتاب ہاں اور دیگر بازیں کا کلچر حساب کتاب بستا سوشل کار ہاں بلے ایشی کہ یہ یقین ٹیمہ سجد دنیا شنگ بھی نا آ چونے ہیں نا آ قدم در قدم رواں اے نا اے حقین ٹیمہ آت بدن شو پدا انی جی چھینے ٹیمیں چیئے نامے نوکے جو دورت کا جدید ٹیکنالوجی پورا میں ٹیکنالوجی نوکے دور ہے مطابق شو ورنہ ہی پدرے چتا بلوچی موسیقی رجانہ شما انو چون گندے ہاں ورنہ انتام آئی چیزیں نگندگیں نگندگائے نگندگیں حقیقت چینج کار گئے. میں دورہ جو میں گوستگے نا آ دورہ اور انی کے دورہ میں کمپیر کرنے میں چاہ رہے نا میں دورہ وشترت آتے میں سادگی دورت اور مردمہ انتا تما لالے تشین چیز نیستا بغض حسد نیستا یک دیگر میں ہمارا دائر دیا انی نا انی ٹانگے چکک والا مشانہ نا وہ پتہ دونی دا پیشے نا انی کی ورنایا نیستا میں یہ واسطہ ہی چیزیں نگندے کہ باقاعدہ نسک کے تگا نا ایشان باقاعدہ نسک کے تگا بون کب تگا راگوزیاں نہیں ہمیں واسطہ کچھے عشقنے ایدہ چی کشے ماں یک طرح مثالیں دیا ہمیں کہ منی مشہور شہر لاتی مکہ دربندے کپوت سریاتا مکہ اور گوں گدو پچھا لازوال سر شمیں کمال لازوال گوں گدو پچھا لال منی تائی دے گوری یہ 1986 گوشت بیتگاں انگا تک یہ پرمائش بے گئے ارس پروگرام میں روائیں یہ پرمائشیں آئی بغیر میں جندے سر مطلب پیری ماوت سر پیران سری رستے بلے انگا آئیے گوشدار کے تاثیر ہما ہے بالکل نا تو وہ اندازہ جات کنے کہ ہاں کجھیں 1986 اور مرچی 26 بیت دیئے تو آٹھے میں ہما چیز کے جوڑ گیت گا ہما چیز کے ہتھنا میدانا پتہ انی بلے مجھ گندے گئے اشکنوک بھی انچے نا انی کے اشکنوک بھی میں گندے گئے چلا آگے ہمیشہ نہیں واہ بھائی ہما چین ڈھولے صحبتیں جب تک شریں اشکنوک پیدا نہ دی تب تک شریں گوشندہ بھی پیدا نہ دی حقیقت ہے. اچھا وجہ سرکار یا ثقافتی ادارہ نہیں نمگا چاہ اما ازمکاراں گشندہاں اما ارزش کے رسگائیں چے کہ آہنی اشما سرپت بے کہ ای آہنی پورا بے گئیں یا کہ اما ارزش کے رسگ بے گئیں کہ آہنی حق کے مجھے مطمئن ہے دل جمع کہ نا حقیقت نہ اسی کا گورنمنٹ ہے وہ ایسے کہ بھائی میں تچکت رہا گوشن گورنمنٹ نہ ماتے نہ ماتوئی خصوصاً بلوچانی واسطہ ایدہ بلائیں آرٹسٹ بیتگاں چونکہ مہدی حسن پیمیں نور جہاں پیمیں آئینی چھ حال بیتا معشومہ درست دستگاں ایدہ فن آرٹ اچ قدر نہیں چاہے اکسکشی بھی چاہے کیمرہ مینی بھی چاہے فلم لین بھی چاہے شاعری ادیب وغیرہ وغیرہ ایشانی ایدہ قدر نہیں ہے ملک تو کا یہ ہرچی کے اتکگاں دیما ہے وطی زورا چھے تو وطی اما حب و واہگاں چھے یہ اتکگاں دیما منی کہ یک انچے مردی میں تو بیار کے بین نور محمد نور اللہ ای مردمہ دست گفتا دیما بولتا ایک چک مردی میں چوشیں دیما نہیں تھے ہرچی کتا ما وطی زورا کتا استاد شفیع استاد ستار یا امام بخش امام مستانہ و مجنو وغیرہ وغیرہ بشیر بیدار گل خان نصیر یا کئے ہرچی کے حصہ میں جیار ملا سید کیا شانی امرداری کتا یہ درو وطی زورا چی اتکگاں شانی وطی اما غب بیتا اما شوق بیتا پترتگاں توکا وط نانش نوارتا بیشارگاں وطی کتاب چاپ کتگاں یہ مدنے بلائیں قصے ہیں میں یکی وہ مسئلہ ہی گورنمنٹ کو ہمیں اچھی امرداری نہ کہیں پا رہے انگاں چیزیں مطلب ہے کلچر ڈپارٹ وغیرہ پر جتنا ایسا چیزیں کتا
کنگایا انی انی تازہ تازہ گپائیں مطلب شما 5-6 سال دلگران ہے بعض تھک بعض مایوس کو شمارا گورنمنٹ کا ثقافتی ادارہ آپ ایم کے بیگ لوٹی آپ ایم نئے نا اچھا انی گورنمنٹ ہے ہمیں اینڈومنٹ فنڈ بنائیں تھا 20,000 روپیہ ماہی دن تھے 20,000 روپیہ ماہی میں نام گونے سر گون میں نام گونے ہوں تو اندازہ جت کنے کہ بھائی انگی دورہ ہفتہ 10,000 روپیہ سے کم گنی دیا یہ لوگ خرچ 10,000 اور ہم مردمارا 20,000 دے گئے اور بس خوش ہیں میں کلچر ڈپارٹمنٹ ہاں لشی پیسرا ہمارا 30,000 دات کا پدر 6,000 کتنت اور آوی ایک پنجاب اچھے کلچر سیکریٹری کا بھی تھا ہمارا مردوں فنکار وغیرہ جمع کتا بولا ہمارا یہ فیصلہ کو کہ بھئی ہر چی کے لیجنڈ ہے یہ بائدیں 10,000 زیادہ دے بھی دی اور منی جو ہستے 6,000 اس کو تگا خیر پتا کہ بلوچ سیکریٹری ہے سہیل بلوچ سہیل الرحمان حالانکہ مردم بعض تعریف کو کہ بعض شرری مردمی چشین و فلائن بھلے اسی آئے گا نندے کا شرطہ گوں ہر چی کے 6,000 تھا 50 تھا 60 تھا درستانی ضرورت 20,000 کو تھا بھائی چیا چوں بہ گئے پتا کا خبر بھی نہ کہاں درست مردم بریف کو تنتی ہوتی کیبنٹ مردم درست بریف کو تگنتی درو خاموش بھی تھا اور بجائے یعنی چلا سے پنجابی بھی شست بھی آیا الٹا اور تو 20,000 کو تھا یہ بلوچی نا ہمیں واسطہ مادیستہ کے ہر وعدہ بلوچا نقصان دنتے دونی گپ میں ہستو مندے مردم ہستو مندے مردمانہ بالکل سر ایشان سے مارا بات گل ہے حکومت تو خیر آوا نہ ماتے نہ مات ہوئے آوا نہیں ماں وتی مردمان نیم گا بیائیں اما مردم کے دائیں دس دپا رہو گئے شریں پوتن چریاں شریں جاگے آیاں اللہ یا داتنگا اللہ یا نا گیشتر بھی دام ایشانہ یہ شوق نے کلچرے زبانے وغیرہ شوق نے چاہ ہرچی کے شوق اس نے آگیا ذر نہیں سر بات غمگین ہوا باید ہمیشہ کہ میں ہرچی ہستو مندے مردمان ہوتی فنکار ہاں ہوتی آرٹسٹ ہاں صرف گانا والا نہ بلکہ بعضیں آ کے یہ فیلڈ کا آستا فنون لطیفہ جو گشک بھی کہ مغنے وسیع چیزیں نا اس کا 5-6 وہ اہم چیزاں کہ آئیں نہیں باعثیں کمک کنک بھی میں ہمیں مردم اگر دیکھا کچھ چیزیں کچھ نکنا ہے نا کمک بکنا تاکہ ہوتی چیزیں دیما بھی برا پتہ یہ چیز دیما رہتے ہیں کئی بلوچی رہتے ہیں بلوچی دیما رہتے قوم دیما رہتی زبان دیما رہتی کلچر دیما رہو تو ہمیں بھی سمجھائیے خیرات ہے بھی سمجھ بھی دے بلے چوش ہم نہ کنتے اگر جا گیا تھا اگر بولتے فرض بکا مرچی بھئی نور محمد تو بیا یار مرچی میں کرا کم لوگ گانا بجانے ٹھیک ہے بولا ماں وہ دا ہما پہ استعمال میں چوکے جندے مردوں ورگ مرگ ورہ رہتا ہے ایک شرکنی ہے سربرہ چو اسکریم میں ورہ ماں بولا ہما اسکریم میں ورہ میں مطلب آوڑا ارزش دیکھ لگی آئیے تو مقصد آ شوق آ چیز آواگ نیستا نا بس دکھاوا یہاں بس تھا مطلب بجنے یہ بجنی گپ ہے سر مقصد نا یہ سکے بلائیں بجن منا یہ گپ تو مرچی جن گئے سر منی جندہ بجن بائے گئے بائے دے چھے مکہ تو واسطہ شما ایک دراجیں سفرے برتا بازیں شمارا یاد خیال ترانگ ساتھ وشیں بدے خیال بازیں وقت شمیں سرا گوستا اچھے ساتھ کہ اشمارا انگا تک مروچی یادیں چاہے یا وشیے ساتھی بھی یا یادیں بھی یا غمگین یا پریشانی کوئی انچے لمحہ ہے کہ یہ بیال کو تو نکنے کوئی انچے واقعہ ہے شمیں زندگی ہے الحمدللہ میں زندگی میں سردی گرمی حد کا دیکھو حرکتی زندگی کو قائم تھے غمی وچی حد نا بلے میں اندازہ جاتا کہ صرف بلوچ نہ بلکہ آرچ جا گیا میں چارتا آرچ کونے تھا اسی جاتا خوشی کم میں غم زیادہ ہیں انچے کوئی یاد کی طرح گونے انچے کوئی لمحہ یاد ہے یاد بعضاں مطلب اس کے بلائیں 8 سال عمرہ میں آتے گا کوئی یہ کنچے نے کہ میں گلے چاروں کا نام کہ واقعی طرح روزگار مرچی تک تو بیان لگن گئے بعضے تب بیاں بعضے رویہ بیاں بعضے اچھے اپریسیشن بیاں بعضے ناروائیں سلوک بیاں تو لازم کوئی نہ کوئی ایک چیز یاد ناروائیں سلوک زیادہ مردوں یاد بنا بلے ایسے کہ نہیں شور نے نام گرگنا
بعد مزنے نام آیا واقعی انچے کار کتگا کہ ماں سک بجنیک بیتگی ہم گئے تک کمی اگر میں زینا کہاں کہ یار چونے مردمہ چونے کار کنگا آیا تو چیز واز بیتگا ایسا نامہ کھول کسگا ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا. بالکل واجہ شما راست کچھ گئے. اچھا میں یک جستے کم کے ماں کمو پدا کہیں شما کچھ نہیں ہے نیمگا شما بے حساب صوت گشتا ہزارانی حسابا بے حساب صوت یکا چھ یک صوتا شما یکا چھ مارا ہوتے سر تی درو صوت الحمدللہ دوستا میں گلے چاروں کا نبی شرش میں درو صوت دوست میں استاد واجہ نور محمد نور اللہ وتی کجام صوت زیادہ دوست ہیں صوت و درو دوست تھا تی وتی زندہ رہا کجام دوستے کے تو بڑے بڑے نندے بس وتی اب ایک سوتا کس طرح دبگال کلے الہان کلے تنہائی ہے یا مردمہ کھول کسگا ہمیں ہزارانی حسابوں میں گشتگا اور چنایا ایشان کے آج کی میں طرز بنائنے شہرانی ایشان موادی کے گوشیں تھوڑا میں امیر سے میں چکنے میں چکا سمجھو میں ایشانا ہمشانی دستان گرین اس دیما کے زینام کرنے نا درست اچھی کے میں گشتگا آمنی تجربے ہیں پتا اچھی بیتا میں تجربہ کنان پتا ماں آلو جیلو نازک چھاچ صوت شعر شما جنرہ کئی شعر زیادہ شما بچا بعضیں مزن نامے کہ شاعران جو کہ وجہ مراد شاعر ہیں وجہ اسماعیل ممتاز ہیں وجہ کسن ممتاز یوسف ہیں یا عیدگاہ کسن عطا شاہد ہے نہ کٹوں کے سید ہاشمی ہیں نہ کٹوں کے مطلب چیئے لڑے رہو گئے بنائیں لیکن شما ایک کہ صوت پر دل جاتا گا بیشتر شما را کجا ہوتی صوت میں چوک کرے کہ یار بس ہمیشہ اسے میں فیصلہ کچھ نہ کرنا چاہیے کہ ماں اچھی کے گشتہ میں تجربہ کو تھا نا میں چاہتا ہے کامیاب بھی تھا بڑا انی ہمیں بھی کہ نا مثلا چیزیں اچھے گانا ہستا جو میں محفل کر میں اتنی زیادہ فرمائش میں بڑا ماں ہمیں گوشت کرنے کہ بھئی یہ شرگی ہے تو بڑے یک کے گر در چنک بات گرانے اگر ترا ماں چلو ماں پتا ضد کر لگایا تو یک کے درچن سے مکہ دربندہ درچن ہے یا مقصد انچے چیزیں کرو تو ماترا انگی گوشت نا مکہ دربند کجام پیما ماں گوشتا انگا تک چلے گئے اسی مطلب ہے کہ اس کا جہاں نا پدا مراد شاعر ہے ایک انچی پربندی ہستے یکبرے دوست لگا تو میری کلا بھی آئے تو اسی طرح مراد شاعرہ بھی کمال کو تھا یعنی پورے بلائیں شعری جوت کی اور اسی طرح یکم غیر یعنی دردوانے لفظ سے استعمال نقطہ خالص ٹھیک بلوچی زور اور پدا استاد نور محمد نور اللہ جس طرح وداؤٹ میوزک کی انچو گوشتا کہ بس گوشت دارو خالی گوشت داشتا مانا کہ اما وعدہ کے محفلانی دور بیتا میں خالی عشق ہوتا پلانا بیتا گا نور محمد نور اللہ محفلے چاہے آشا منزل میں گولی مارا اس کے چاہے آشا منزل بیتا یا دگے بیتا یا ملیر بیتا ماں دوسرے سنگت بیتے گئے دعوت بیتا شر نہ بیتا شر یہ میں مسئلہ نہیں سر نور اللہ بیتا ہے مہودہ شتا گئے سر ایک ماں کیوں نہیں علاسی نمگر ہو گئے ٹائم باز رہو گئے گپ بلے منی من نگوشن کے ماں گپا علاس بکنا ارچ مردم میں سرا سکی قید پریشانی قید چونکہ تی ہوتی ایک صوت یستے دور سکی ہے قید و وزید باواریا کیوار بیت گورا سر اے وقتا شمارا چھ چیزیں انچے نے شمارا دل بردی حوصلہ شمارا چھ چیزیں داتا شمارا گرانے ساتھا چیزیں ہوتا رہا در ہوتا ماں حقیقت طرح بگوشا جی سر ماں ہر مشکل دورہ یکیش ہے کہ ماں چنایا مسلمان الحمدللہ اللہ سلام میں یقین ہے چیزیں انچے وظائف ہستان چیزیں آیات ہستان چیزیں صورت ہستان کہ ماں آئین سہارا دیرے آگے سے بغیر نبی نا بلے گوڑا ماں زیادہ ہوتی بڑا سا پتا باجے سرہ کسے او ماں پتا کائیں گوڑا زیرے شیعہ کم کے دیرہ وطیرہ ہمچے کو مشغول کنے اما غم اما گڑتی اما چیز آوات گار بیان بھی گرانے غم بھی تکا میں سرہ ہوتی ماں شیخ مطلب بار اول وہ اما دیتا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث مطلب ادا سرا جلا اودا یلداتا و افوض امری اللہ مطلب ماں اودا سہارا روکتا پتا دومی سہارا نہیں ہوتا کہ ماں پتی بڑا سیدھا کشتا اگر ماں کدی اب کچھ تر دار بیتا گا نا ماں چاہتا میں زاری در نہیں آئے گا لچتا
baca sokak. پتا اچھا وجہ شما گوشندہ ہے بنائے گوشندہ ہے سر باز مزنے من تو باز گلا مرچی تی کو گپ جن گایا شما گوشندہ مبیتے نے گوڑا شما چے بیتے گئے تھے کارو کس کیا کدی شما خیال کتا کہ تو یار میں ایک گوشندہ مبیتے نا پورا میں ایک کار کتا گا تو شما خیالا ماں وہ کدی نہ سوچتا بھی کہ میں گوشندہ ایک بیان یہ حد تک آیا یہ حد تک یہ بارہ نہیں نہ نہ سوچتا نہ یہ تو قدرت کی تو بیان آج کا میں یہ آ گیا ایک سیدھا راستہ من انچو گمان بھی کہ اللہ تعالیٰ وقت بچو گے میں تو بڑو ہونے رہا ہے انچے سین انچے واقعہ دیتے گا کہ میں محسوس ہوتا کہ بھائی میں شوتا گا آج بھی کوتا میں ماشاءاللہ 5 برس شوتا گا عمرہ کوتا میں وہ چوک کو نیون برتا گا اور ادھر میں امیر شیخ کوتا یا اللہ مخلوق گشی کے گناہ ہے نہیں بولا تو ہمارے یہاں کنچے رائے درگیر میں نہیں واسطہ کہ میں یہ گناہ اچھی بے بچہ اگر گناہ ہے بھلے میں چاہتا نا بھائی یہ لچتا پدا واضح تحقیق کوتا چاہتا اندازہ جاتا کہ نہ یہ گناہ نہیں ہمارا تحقیق کے ماں کو تگا موسیقی بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بغیر تانے وادی ہر مزنے جو فلاسفر وغیرہ یت کا آیا موسیقی اس طرح گپ جتا آما مجھ کو تا چاہتے میں چاہتا یار گوڑا یہ صحابہ گناہ نہیں مطلب مخلوق و گوشی گناہ ہے نا میں اس کو تا ہائی گپ پر جا گیا میں اس کو تا ہنگاری مردوں گوشا بلے بازیں اچھے تحقیق منی دیما آتے میں چاہتا نا یہ زندگی ہمراہ ہے برابر ان کو کہ ہمارا ٹیمہ پیدائش ہے مردوں بولنے یعنی کہ نہیں بالکل چل گیا اچھا وجہ شما بلوچی موسیقی ہے باندھا تھا چپے میں کندے گئے یہ منی آخری سوال ہے اچھا باندھا تو اسے نہ پٹی نا یہ روان ہے باندھ نبی اور اسی قد قدیں بھی قد اما باندھ مطلب اس کی مستقبل چھی جانی ہمیں وڑا رہو گئے بلے نا اسی کے انچو کے مگونا لاتے اچھے راگوزیاں پیدا کام وغیرہ اشانی آیت بھی شر رہے یہ جو راگوزیاں یہ نظانہ گون کب تک اشانی آیت بھی شر رہے اگر 10 انچے مردم کے تو آئیں اس کا یک انچے نے درکہ کیا تشکے راجہ اننے کے ساتھ شما انچو گوشندانی تا کیا گوشے کے واقعی ایک گوشندہ ہے یا نا بس درو چلا گیا نا انی جو ہستا مثلا خیر جان باقری نصیر ہیں عارف ہیں شاہجہان ہیں دیکھا لاتے ہستا جو کامر انداز ہیں اور دیکھا دوسرے ہم ہستا سہیل ہیں لاتے نوکے ہیں ہم اتکگاں اشانی میں چاہے شانت کا ٹیلنٹ ہے یعنی تو بگوش کہ میں کرا ٹیلنٹ سخت بازیں بلے یعنی سرپرستی نہیں مدنے مسئلہ ہمیشہ نا سرپرستی بھی گویا چیز دے مرو یہ بیچارہ وقتی زورا چے کوشش کرنے گیا دے مر ہو گیا الحمدللہ شرے آوازاں شرے لاتے پڑھا لکھا ہی مردوں مت کرنا فیلڈ تکا یہ بات وہ سے گپے کہ آئیں تکا ہما وانگے وجہ سے ادب سلیقہ و نندہ کو پادایا گوشندہی وغیرہ ترتیب اتکگا نا اسی عادات وش ہیں حرام نہیں خنیام بھی چیزیں بھی بھی یہ باندات اس طرح امید دیر بھی مردم ہے نا کیسے باندات وش بھی انی مہارا چے رنگ چکا مردم ات کا ماوانی خیر کافی ٹیم ہے تقریباً تو بگو فیلڈ سے جو یک کر رہے ہیں نا رہو گیا انگا بھی کنا گیا یہ کچھ چیز در نہیں تھے اس طرح کیسٹ بھی تھا پتا کیسٹ دور ختم بھی دیدر گوشاں بھائی گیا ہے مارا بکنے ہوتی کس جگہ تھی بکنے جائے ماچاری میگمن بھی بلے انی پر ایک ترتیبی درد کر کے شاعر ہوتی شاعرہ کار ہوتی ماما نے کرا چیز زر گرے چونکہ اسٹوڈیو خرچے سازندہ خرچے ماما سے گرے ہوتی ہم چائے پانی میں کشی آگیا تھی مرچیں ایک سلسلہ چل گئے الحمدللہ اور بعض وقت چل گئے یہ سب گپ منی خیالا اور نکٹن تے سوال منی کرا پورے پر پیج میں لکھتا اورتا چونکہ مثلا ابھی چونکہ میں ٹائمنگ ہے ماما ٹائمنگ اچھی مجبور ہے ماں نکیتا سر درو سوال ترہ کتگا تھا برسر شد شما وتی دوستدارو کہاں کہ اشمارا دوستدارا شما توارا دوستدارا اور پدا نوکیں گوشندہ آئین شما چھ پیغام چھ کلوئے دیکھ لوٹے تو تی راجہ را چھ کلوئے دیکھ لوٹے کیا کلو دوا دیا ایوا ہما
دانشورانی کاریں فلسفرانی دانشور سر میں دانشور تھا بھائی مانا دیکھے دانشورانی مردمانہ خیر چھیں چیز وشنبی ورل پدا بھی مخلوقاتا یک قلوے یک پیغام دے گوشیں گپی ماں ارچی کے میں لوٹوں کا ارچی کے میں گوشداروں کا اشکنوں کا چھاروں کا ماں یعنی لک منت سک بعد منت وار کہ آیا ہر وعدہ ہمارا دستانی دلا گرتا ہما یعنی ہما مہریں کہ مرچمہ یہ مقامات سطح کا رستگے نا وہ نوک باہندیں گوشندہ یا سازندہ جو فیلڈ تا موجود ہیں ایشان سے بس ہمیں ریکویسٹ ہے کہ چیزیں ایل کنگے کوشش بکنا استاد یہ کرا بروان چیزیں بیسک کا جب تک ترا یہ الفابیٹ نئے تھے جب تک تو یہ الفبیا نزانے تو چون دے مارا ہے تئی وعدے بنیاد کمزور ہیں کہ دیوال چون اشتنتے تو بنیاد ہوتی مضبوط کنگے واسطہ استاد درگے جاجی کرا برو اگر تو خدمت نہ کنے بلے تو استاد کرا روے حصدی گنجے کے آترائے چار عمل سوچ دا تو یہاں بنیاد کے مضبوط بھی دیما تھی دیوال بھی مضبوط گیا تو شریں وڑیا دیما روے نا ماننی ہمیں گندے ہیں کہ چون نئے نا سب کم مردوں جو استادانی کر رہے ہیں آنگا تک ہستا بھلے آ پین کے استادی شاگردی ہیں آ چیز نیا ایک عجیب ماحول ہے البتہ ان کو در قومانی چوکا ہستا ہے چیز آ باقاعدہ استاد شاگرد حساب کتاب ہما جو ہے کوہنے حسابی ہما پہ ہم رہو گئے میں ایک رہے چیز نہیں تھا میں ایک رہا پتہ توشیں شریں کلب انسٹیٹیوٹ وغیرہ چیز بھی نہیں ہے نا اگر توشیں چیز بے بنتے ہیں تو ممکن ہے بڑا ہمیں نوک باہن رجوع بھی کرنا بعض مردوں ہونا جاتا ہے استاد مطلب استاد بھی کرے استاد میں کرا نہیں استاد یار بڑا مچی بکنے نہیں شما نشت کے ودا تربتا یا تو نشت کے گوادرہ یا تو پنجگور ہے یا تو کوئٹے آئے تو بعض مردوں نے ایران ہے کہ بیچارہ گان تو تر یاد کرنا کہ استاد مار ہے میں کرا مردم نے ماں نظانے چون بکنے نہیں وہاں ہے نا موبائل اس طرح سر چوٹ کرنے گئے موبائل شاگرد ماں میں نہیں ماں لگتے ہیں بھئی اسے تو بکان بلے جب تک تو دیم پا دیم نہ دے استاد کہہ رہا تو پریکٹیکلی آتا رہا سر چوٹ نہ کہاں کوئی موبائل ہی سر چوٹ کار نہ دیا نا بالکل بالکل بہرحال جانی واسطہ ہمیشہ نوک باندھا باعدے کیا محنت بکنا ریاض بکنا تاکہ ماں چنایا کتاب چاپ کو تھا موسیقی سرا یک کیوں چاپ بھی تھا دومی تقریباً تیار ہیں تو وہ خالی ماں یہ پروف کرنے گا نہیں داتا بھی تا جمیلہ کہ آپ پروف بکنتے میں نہیں بچ کا آپ پروف کنتے پتا شیر میں چاپ کرنے آ کتاب کو پیسرا چاپ کو آئیے تا معلومات خزانہ یا بلائیں اچھا ممتاز و دیمل نامن تھی بلوچی اکیڈمی چاپ کو تھا 2015 چاپ بھی تھا اور 2017 پدا یا ایوارڈ ملے تھا ہمیں واسطہ میں دل بڑی رسے پر مدومی کتاب شروع کو ابھی تقریباً انہی تیار ہیں اور چھاپ نمگر ہو انشاءاللہ آئیے کے علاوہ ابن شاعری کی کتابیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاعری کتاب ہے جی ہو پدا ابن بطلانی کتابیں ماشاءاللہ یہ جو ہوتا اس سے سکتے درست تی شعر جی ہو یہ تو ود گشتگاں کو نا نا لکھ کتے گا سرے ماشاءاللہ گشتگی چیزیں سنت واسطہ چیزیں میں گشتگی گال ریچ یہ کتاب ہے گال ریچ وجہ نور محمد مغل کتاب ہے وہ شواسکار چنلا چو ای واجہ نور محمد نورل ہے استاد نور محمد شاعری ہے کتاب ہے چار ازمکار بڑا چھیا رہا گوشا یہ شاعری ہے کتاب ہے بعض زبردست کتاب شیخ عبید مطلب ہونا کہ موسیقی کتاب ساز و دیمر چاپ بھی تیک کے دو میں تیار ہیں تمہیں کتاب تیار ہے شیخ کے علاوہ 2 کتاب بلوچی شاعرانی ہنگا دیگا مداتگاں 4 گینتے مخلوق اور یک اردو کتاب ہے غزلانی یادی ماشاءاللہ اردو جی ہو اردو غزل گوشے میں جی ہو شاعری ہے شاعری اردو شاعری مختلف شاعران کرا سے ہوتا ہوا مرچی افکا کئی وہی نور کر رہے ہیں چار کے واسطہ سر بڑا واجہ ماں فرمائشی میں ایک اردو شعر بڑا گوش
رہو رہو کا بس ایک اردو شعر ہے وہ. جو یاد ہوا نہ بنتے ہیں او بھلے وتی وتی شہر میں یاد نہ با بس شر وتی شعر ہے وہ شمے تا وجہ شمے یا کنچے لاتی چیزیں میں گفتگو نا آپ ہی جانے آپ کی باتیں آپ ہی جانے آپ کی باتیں ہم کیا جانے ہاں آپ ہی جانے آپ کی باتیں ہم کیا جانے ہم کیا جانے کس کو ملی ہیں کیا سوغاتیں آپ ہی جانے ہم کیا جانے. کنچے لاتی ٹوٹ کا میں بہت چھ شاعر ہوا نا یہاں ماں ٹک بندی کا نوکیاں نا حقیقت بیچارے آ کے شاعر ہیں مثلا کتاب تو بندانی کتاب نہیں تھے نا نا سے مثلا یہ میں ادھر منی شہر ہے نا تو نمن نے تو نمن نے منی دلے گپا تو منی واہگاں جنے چپا ہمیں وہ نہیں انیما تو بندی کو اتنا زیادہ تر میں وہ طرح شاعری رضا نہ کہا لیکن سک باز آنی پوچھتا جو دو کتاب جو چاپ جگہ بلوچی ہستا تو اندازہ جات کنے کہ آئین تا چکا شہرہ ایشی بھی چکا تاکا بیچارے حق باز آئی نا یہ منی موسیقی گونا گونا امرائی منی گوما بیتگا نا بیتگا. اچھا یہ بطل ماں واجی شتگا شہرانی جمع کنگا یک زمانے کے من شہر جمع کتگا تھا بولا ہمارے پیوں منائی بطل رستگا منا چاچ رستگا منا ہمیں لڈو مڈو نازیں وغیرہ یہ ہمیں دورہ منا رستگا بعضی چیزیں موادی میں اکرا یہ رہے یہ شنان تو گشینا چاپ کنا مزنے کاری یک کی میں ایک کاری کتا مثلا یہ گال رہی چیزیں چی مکتا باقی انگا بعضی چیزیں اسنا یہ رہا مثلا لڈونگے نام تو گے گپ گپ پاچے منہ یاد ہے کہ شمیں یہ سوری آروسی کے سوتانی کے ایک نوار بیتا یہ سر اسی امنی آلا انگا تک اسی ریکارڈ کسا بالکل حقیقت ہے یہ لڈونگ یہ نام جندے کتنی ہے کہ شے کیسے نام لڈونگ بیتا ہو مطلب دیکھ کی بھی ہستا نا جگہ گشندے میں چاسری کہے نامی صابر صابر یہ بھی صابر چاسر یہ بھی ایک لڈونگے ہستے ہیں بعض بہترین آدمی بہرحال میں مارکیٹ کو ہمیں دو ہاں باقی چون آزیں کو باز گشک بیتے گا یہ دو سک باز شوتگاں دیما اور رو گے آنگا کیا یہ ماں کوانے حساب کتاب ہے نا ہرچی کے کوانے چیزیں منا دست کرتا ہوں آئیے رہا آورتا مثلا چاچے گشک کما دے نا وادی میں چانچ گوشت بعضیں مردموں مذاق ہو رہے ہیں جی ہمیں بھائی سارے کب تک چاچا لیکن رنگا میں چاہنا ہمیں چانچے مردوں پتہ فرمائش ہوتا دیکھا چانچ وہ گوشت آش میں ہمیں چاچے ایک گانے سک مشہور ہے سر آچیے ہمیں کجام تنکیں تو تارے قیمت سی وہ گوشے چیئے سک مشہور بھی تھا ماشاءاللہ تو ماں ہوتی نیم کا سے بات ہر تجربہ کتا الحمدللہ کامیاب بھی تھا ماں چاہتا ہے یعنی مثلا بلوچیت کو آئے تیسرا اول تو یہ کہ بلوچیت کو آئے گا میں بعض مسئلہ بھی تھا بنا ماں واجی کے بودشتا ہوں اردو سندھی پشتو باری چیتے اشت زبانہ میں گانا گستا دبئی تو کا محفل بھی تگا دیوان بھی تگا بھلے واجی کے معاوضہ چی اتکا وطی کلب بنائے تمہاں تقریباً 2.5 سالہ میں دگرانی کلبہ جتگا دبئیہ پدا وادی کے دبئی اس کو میں وطی کلب بنائے تو وہ دا منی شاگردانی فین بھی تو اب معاملہ دیما شوق بولا ہوتا ابا زینی میں بلائیں شاعر یا اللہ یہ جنت نصیب بکا یہ اروازات کا اسی حضرات دیتا منا یار تو بلوچی بکا چیئے طرح تاتا ماما پاپا چیئے مجھتا یار منی تعلیم ہمیشہ من ہمیں سکتا ہمشیہ کہاں دیما میں چون بلوچی فین بکا کی سبیں تو شہر وہ بلوچی بکشنا چلو بھائی شہر بسیں شہرہ بیارے تھا بڑی سی بیچار کا شاباس بازیں کتاب متاب یہ آتے ہیں منہ یہ فیلڈ کو کاروں کے سہ مردمانہ یک کے عباس زیمی یک کے غلام قادر گلاب یک کے غفار ہوت ایشاں بعض زور دا تاکہ ہم آت کا 1988 سے ماں شروع کت بلوچی 1988 یعنی باقاعدہ او جو گشن تھے نا یعنی انی اگر تو کاؤنٹ بتائیں چلو 5 سال وہاں او
45 years. استاد چه او تقریبا ہے چلو 5 سال. او ایشے سے پیسر تو ایدا ہوتا ما گرتے پڑتے والا ایسا بھی تھا نا او بھلے صحیح معنیا استاد چه مشروع ہوتا روز مسجد تک رہو گئے الحمدللہ اللہ پاک کرا رجی. اور ما ہر چو تجربہ ہی پتا اللہ والا کامیاب ہوتا کوشی تو کا مزنے چیز منی ریاض محنت نہیں بلکہ مزنے چیز استادانی دعائیں ماں ہر چو استاد اکرا چھتا ماں خوب آئینی دعا ضرورتا ہوں باقاعدہ گزتا دستہ بندہ بچا وہ پدا انگا بھی استاد منی بابو لال تبلہ استادی او ہمیں ہستے موجود ہیں زندگی میں آئی کرا بڑے بڑے روئیں کھائیں اور مرچا مہاراج او بابو لال ما دیتا مرچا اکثر مہاراج میرا بعض دوست بھی تائی ہے تبلا ماشاءاللہ. اور آزانا آزمانے کا میتے میں بچکی ہیں بچکتے ہیں اور ہوتے ہیں نا آئیے پیت وغیرہ زندہ کرتا ہوں بڑا یہ مہاراجی سے دیر ہے بھلے وادی کا یہ فیت وفات بھی تھوڑا مجبور بھی پیتے مسترے تو کمایا آج پتہ گدی نشین بھی مرچا ماشاءاللہ اور بگندی ہے فرق کلاس کے باس جی وجہ شمع گپ باز وشتن ماشاءاللہ شما یوکا نہ یوکا وتی موسیقی بلکہ وتی درین داکا گو میں بھی دل کٹت مالوک کے دل کٹت شمع باز منتوار شمع منتوار کے شما ٹیم کا شت وقت کے مارا یہ شرف دات ہے ما شمارا یہ منتوار یہ گئے شمع لائکی ہیں وتی شرفی ہیں سنیں اما وظیفہ ہیں یہ اشام وزیر پدا اے واجہ نمگا چھے سوگاتا ہوں بھلے بے بخش ہے کہ موسیقی کتاب گوننے بس شر ہے سر واجہ وجہ انشاءاللہ تی باز منتوار. اچھا گلی چاروں کا انچو کے شما مروچی منی ایکسائٹمنٹ ہم دیت ماں گپا اور سوال کرنگا سک لرزگا تا پرچا کے چوشیں ازمکار چوشیں ماں ہمیں گوشاں کے مزن شان مردم مزن نام مزن توار کہ ابتا دو سالہ چھے بلوچی زبانے عظمت کنانے اور انگا تک روزگار مرچی تکا وتی کارا کس طرح وہ ایمانداری کنگائے یک گلہ واجہ کس طرح وہ زرداران کو تو دونی گلہ کس طرح سرکار ہے گئیں سرکار اسی انچو کیا چے نکاں بھرے ہوا کے زردارہ بلوچ راج اب آئے دیں کس طرح وتی اے ازمکارانا وتی اے درے مردمانا آئینی حیالداری بدارا تاکہ آئینی زندگی آسراتی بھی وہ امیدان کا منابدت رضا اللہ نے ظلم کا کسی نیک چو ظلم کا کسی نئے محنت زوال کا